kutendea kwithwa kicha kwa ila tori ni kwa thita kana ntu kwithwa twisio kithia na mweni wito wa umuthi tunene maundu ala moi kama ilite kwikone na moi ndani thi kwina masiko ku ne chau matailite kwika manengwe utao yolua kutomekania ateti kana okutome wanesa kana ona nikatawa maundu ala tukitha tunene ni sia kwi umuthi na mweni wito wa umuthi Nongo mothocha utabie au kethi wa musisi wa Mutongo TV ya yote tabia sito yake na tuende ya kumavo. Karibu sana. Asante sana. Kwa masito ni tawa Musyoka. Mbubikana Cornelius. Ya siasa wanda nombeta Kalumaita. Nzie to bantu peto wa Kitui. Kitui West. Ya. Kalumaita, wewe ta Kalumaita iki. Sito ina Kalumaita ninye munini kwito. Na kweda ni munini kwito. Ni believe ya kana siani lani ni sisi ya wanasi. Na ni musei. Asi meito matinyani. Nona niye na elotu amo. Kenda ni meendesi wala mafikiswe na akuwa. Niona Kalumaita ni isito yake udeti ya kana niwe the youngest in politics ngalikone sio yake tu. That is it. Okay. Karibu sana. Nyeni twabeti wa Mwaniane na Cornelius kana Kalumaita nongo mothocha indi tukwa tene ndini wonene nya wito wa omonde kuma uyingi nya mwendo ni wa saa 3. Tuyambisi onene wito wa omonde. Nondo niona wa Moika. If I'm not wrong. Okay. Amweka ojume musene maundu meba malita kwika na matalita nwesi oju kwi holidays amweka nimekona sana sindu mbingi o ingi nzio na ingi itenzio ni maundu meba malita kwitha mathi kana kwikithia ni methi unamo ene ubanda ni wamweka matukono technology yulu na technology yulu vesi do methi tumetumia katika hii technology na imosi otethia na ingi state si otethia no dio kethia mwika alama katika technology alama some teknolojia yetu IT aingi make create mavisa aingi make create tatuni of which imonizio ingenizoku na maybe kwa ateti mese mundusu a create kindu kino the famous kwisila chao kwisila kula kwe mwika azinwa chochea mukuchochea utongwezi wa mwika kutolonganya muo kwithia ateti mekonanywa nundu anawasisi matukumena witina siasa sinende na wambe the north but kila kinethi iwe ni kana siasa ndu sinoka asilie amwika namo manavindo watu atunitwo makeka mundu mona chao na ndetu lesi aneno ana siasa of which ni sawa ni entertainment but here look with the that extent ya kana vesi ndu mosi likakivudia katika chao utongoini kwa hiyo mwika ala memusini ala tutinda nyamo na ala on the mesi kana me katika holiday na maskulu mavunge kila cha maana ni kana no elo mana kitindo chako kindu chambe watinda na umundi na watina nake wina manufaa mao akotethia ata kwa umundi nundu tunangima ona tuke mbwa ni lele kuwa asini mendo sisi na kila cha bata ni kwethia kana mwimana kana we mwika na mwika waku ni woka akotethia uni tuke mosiesia umundi uni withia we museo niwa wetathi ulua amweka kusio vya tutuni tumoto sio tongi tothuku nukona kana atitita mana achochea muno amweka ano kusio vya ni watu tuni to maybe ala mengaleko mana twase example si ya galeko ni ambere north nukona ngaleko ya wamothende ta ina achochea amweka kusio vya tutuni tu kana ngaleko ya karish ko church yani kana kwikithia kana ngaleko muni yakwa ata wate mwingi no nasi atiti mana atumikio amwe lakini ti alama ne katika hii process ya kana manenda mana siasa lakini bi alama na critisia kindu kinoga saidia mundu no kuona gacha wa so weak in politics like kutwist wasiwa wana siasa kusovia sindingi different ndu yana you wa modende ni one of the names kana popular katika nzito ya Kenya so na kwithia sina ilu ni kwithia kana pe mundu na manza maarufu ta mundu wa mudende nyenti na mwisi but
kwesila twatu nini to sindu nisu nino kena mandichao wa muthente no ya ase imena kianda cha kwikithia kana ni masovia ciana ndini wa ibinga ni muno muno moika wese moika oyu moika no kati wala mamini ya form 4 ya langi no si mundu mini da form 4 ni mundu ina kiliko na mundu monene use mundu walite kosa kibande na ni walite kwitha ikona kura 2027 aya moika mwingi no lawi ba university ndo ano ingine ciana cia utethia cia tubia tuini itu nenete moika no monene ase imena kianda cha kwikithia kana moika su monene ni maosovia nisangi metha me vitwa ngumu ndo ndabia umaya musino ndabia kindu nyenesi sindu cia muthemba toso then ulikana tuya ni ntu yawa undu ya mwana niwe wana aili musi mundu amwika mundu mini form 4 mundu na mini class 8 junior high school ibikia uno ngilese ide ve musingi ula musi wanengie mwana wa kumwonya tabia no tinzeo tabia no ninzeo mwikali lo no timusio uno musio so oyitu tuna nomna mini form 4 kila ndo na tabia mwana ndo nina kanepio nina nepio na mini form 4 pesi ndo na motabia si katika dunia no ila kiambe ndo na motabia ndikana rawa dunia wethela chakeli mitindile yaku niyo kukwake aone wako nondo ati ndo munde oniti wakatinda we expose na drugs the following day ukethia we addict ni wethia we addict ndukethia utona kwimana kana ninyola na no sete head minus ninyola na b minus so ukethia akili yaku ni yakata ni yakuoni chao ni yakuoni mundu alokweka for your presence akili yaku ni yathi utawona no manenge ni kana maisha no ni kuyumia ni siamo withio sieto uchani withio sieto udwini just be that person to patient person as in huyu umeisie either way we katika utajiri kana we katika life ya kwilanzio ya undu wanite we musio yeah kwena na lifestyle yake umuntu semesha mabindu kite withio na kana kaini musi wako no kekite dread na mona bwiti na simona wondu ekite dread mai mukonanya na sindu nthuku pio nukona oyu asiita malele tekithitone cia kuoya ciana cio na muno no mamoika nondu withia muno mamoika in fact nekie simu yakwa ya mbe na mina form 4 ndithi college no nathoiwe simu ni musei wakwa ndia ithoya na arejesa line na ID yake lakini oyu withia na kana ke form 4 kena kana ke ndini wa secondary kena simu na ena line na ndwese we source tukiayo na simu wewe nazita malele ndini wako ya ciana cio ngaliko nisi asi no nasi no kweli yo puni malele tenondo oyu mwana wa class 2 class 3 niwese mondo mengi masi mombe wakwa kila kibonekana musei ilo anenge mwana wa kusimu na sawithi andwe ndo mungai ndo manani cha uendese katika esimuni pesi ndo sivunzuku ndesa kwa encourage kindu chambia mwana alike TikTok TikTok ni sindu ni katika mtandao webo lakini tiwasiana pesi ndo ingi sibu sius mondo ma andoima pornography nini so asi ni malele galikoniva galikoni sia kwa siana nondo oyiwe kitia na musino wa vikasa umwe sa ile saitatu musinde se mwana wake wa class 5 ndese bala wende nomba nitu evinda ati itu ina witina miaka hivi 90s 207 205 wakita se wedhiano abicheza 11 wewe wite wia nondo ese mwana musino bokiboko so asi nimeleke akithito utunga siana sianile yago kana mama tunge mane kana ni masietwe kumusi mwana atamanite kana no sieto no lonenge ando akunda ya pethe abe dina na yuma tukwana yebeto kana mwana ndo teno abeto kana musi wa kithia no mukethia shikamo wacha pa musi ukukethia mwana so asi malele tangaliko nizo nyene ona malele ne kwithwa you are amoika no mamonete vichwa niwezi amoika moto no makethia wacha ni wacha nini kana uweze ethia mathina ndai yakula kuya sei na vya lazima mini form 4 makuona ju kwanza ju I have made it na mimi masomo ona baingwa kinu moto no ndabia na mwana oto no meata impeti kenda kota yo kweli nkwe ati kana siani ini sito
na kana ni undulo wa kasoesia na nibu ni one of the mentors ine na anasiao na andotasu na tikwithia ni speaker. I'm not a speaker but what I do ine ndanga manai ni chao siani andwano mako makwaza ushiti namo asio muika uno ni chao wendezi so far so good na opati ni ninde bangite bantu na muika makwa nundu wakwe yange waiwa yesu ya mekalele na inimeti etwa speaker tinyengethia ni speaker nimeti ete speaker ngenda ni manei moni challenge chao ila mo face katika chao katika maisha na mama tukwano ni chao kila mendesimo asasa ni chao kila mena mundu ena interest ya kweka chao ni mondo meva mwe kamando nya kwikonya na mwe bindane thia holiday kwigethia kana mena alikanthini wa sino ndoku mituele yetu yu ya mwika twasi alama na mini form 4 alama na mini class 8 alama university muno alama university akili yo lango kukila chao alama na mini class 8 na alama na mini form 4 same case and also yuta alama university mundu nuisetelete semester new semester ama akotu kwa holiday short term or long term nuisi ni interview kethe kwitu kwilio na niko kwa mbesa cia masomo ya twangu ni lazima ningangane kenangu sioka semester andika tindangu nite kalaka simu tindangu nite kanitu mwe school fee nikwe kupe mundu tosu pe mundu na kena mini form 4 wetele ko university or college anywhere mundu wa muthembosu una mini form 4 ni mundu wele kwithia ese kana ni ndo nanze ye masomo tu discourage lakini ndo nanze ye masomo nondo msingi wa Kenya matuko no bala tupikete form 4 is just a starting point ya masomo you have to go university or college to achieve something na lamana mini form 4 king ndo no mutabia tuka based on was in lazima at university or mako university do make it in life skills nowadays nisio sikuewa nisio siende na kwethia sitethia chao wananchi na ukanzila uve skills ana chiva hata muno wandikwe andikwe wethia ikindu kisio muno kwena na mio serikali ni eloko ni amweka kwa kilungu cha 30% kwi mianya ya serikali kweli serikali ni thito iko ni amweka thino wa mianya neso ya mauya ma serikali beti ko unotaka kimie kitwe nondo twatoto sisi uyu amwikara tona asime katika serikali tukamanenge bilila nene lakini ananolika na maofisini wa sisi okethia hii mbona hapo nimepata mzee wa 70 years na kitia mzee wa 60 years pia mundu na mini degree masters twitindo nake kwanza na miaka 3 na miaka 5 so serikali yethite ishungulikia wananchi amwika nondo kindu kimono na kwasikana serikali through the way menda ku empower amwika ndo so nenge full capacity ya kila ndo na kwaya kila ndo na nenge ni mwanzilisho wa kila ndo kata ngwenda lakini twasisi nzi yetu ya Kenya miaka ile 3 ito naisi ibanda si mikao nini kampuni nene mikawa 35 you have to calculate hesabu ya dola manaise mawe ya miaka nizo ni thousands of Kenyans na ito asisi wa Kenya meitu alama ingine ya mwika alama tema weani na ku create ya Kenya ni kindu kimwe kithito kisumbua serikali of which nyinona kindu simple very simple in our country tuko na land tuko na kila kitu natoa kula nyati yo tukaeta ma investor makoka ku invest nsi yitwe natoa lower tax yitwe amwika metu meko tawea chama kwa tawea na tu allocate kila bandu iketheni katika industrial areas iketheni urban centers kula maweasu ibandi sitona kukakata kwakwa to locate anethani kuwa kitu imutha anethia kuwa mutomo
kwa shikuru oni investor ena mbesa siake okay kibanda chake bau amwika mitu ala mumite yesu mokwata cha mokwata wea itu tile tax ku investors imekwenda kwikara ku invest ni neito nundu tumanengete lemba market investor kila investor there na market then wethangu yitu ya umundi kana no kunikilo wekiwe meacha kana 97 ando amweka at least mainyiva 97 ni manowe wa mwaka ondi ni wa maandamano ala manaivo mevo 18 ekumi na nyanya moku kuya thini wa sale kana police custody ainge mainyamagwa na ainge kwa kwanza itekweleka kuni kuona nyakana serikali kweli na ndio 97 nani moika mono manetha thini wa maandamano la majenzi June 25 na ila 77 niwona nyawa kana serikali ndithi twithukisia mwikana ni vingite matuko ithukisia moika kana igina mubango eni kwi amoika serikali itu nonasi kana this ni the regime of Uhuru ama nitaongelea sawa wacha niseme aje serikali yetu haina time anje iko na time ina ivinda ya mwika yes ina ivinda ya mwika nundu ketha ni kwithe ina ivinda ya mwika our sitting president Ruto alienda akakaa chini nao wanarika kalanzi na mona mayangewa kundu kibatu kwenye Mombasa hilobi lakini be kindu haisa kete change kwa hicho na kindu kimwele kwithe wezi ni mundu la wikala ili uta ina desperate ni mundu lote na ondo akweka yuta mwika mundu tena we akweka nukuthi katika maandamano nwezi ndona risk na no likana mayasia mimi hata nikikufa sina mtu wa kulilia so mundu zwe desperate chao na maisha nondo ono ba mundu kwekata kumjali nulola umjali ni serikali yitu imete msingi wa chao wa kimwanzi wa maendeleo kwa saidi ya mundu zwe na union ndio kilangati ya kwa mbeti ninga ngandamane na nondo nikuzovyo ya kwa nawo no ngina ni CCA limit ya chao ya maondola na ile kweka kwa mundi kuna ngatia ni kwithia mundu mako mathuka so serikali yetu isiasia amwika mitu tuneno ukweli serikali yetu isiasia amwika mitu na ketha ni isiasia ni kwate no ni video na sambaye muno inentie muno viral jamaa fulani anaisi wanwandie NYS NYS akuna course fulani heka ainu ndo enake ndena mbesa ndoso KDF Kenya Police yemosa tena mezi wakaingi memwani mukubi yeye na kule ukubi wako kwani hiyo tukonda kwata wewe waja bukwa moika kuthi maandamanoni eni kwitha makosete mawea nalikana EACC ni wetie kana amoika ni number 1 thing wa corruption na amoika sino mokukitia kuthela kwa corruption mesa kana amoika manengwa tubesa kana mabaki kana bribe matenekethe ni mosa no itikilana na EACC kana mwika ni mwatongo tendeni wa corruption kana ni mosa mbesa ino kana ni maonga wani ateti kana ni ando eni matenekethe lakini in limelight ni mali ana corruption oyubeti trust kwa umundi ketha nati ndunde na silingi ndona kuithia family yako na family asianita tutwase for example na you nguka nati ndundi na kevalwa nene wai habe dili umela ya silingi sana ya silingi mana 5 twithitwe 1 2 3 mbesa sia kusimu buko nati ndana kindu nati desperately ndina wea na ila mbesa ino si umela ningona family yako nikoya ningolea mbesa ntile ya mbesa yukila serikali ikite nikanai nditikila na ICC nundu kila ndona kwasinikana ala modho the tipyu ala matongo ezepyu the people in government oyundu azombe ningusika na corruption ila ndena silingi mubuko maybe inetikila ni corruptiwe inanengwe brave but pe kila ula mwanzilishi anaina angalia silingi ino pe ulungi kumnyoza na ula mwanzilishi ni mwanasiasa nikiwa kwenda kwithie kwini thoko
niki ukwenda tuitwa thuche mali ya mundu longi ketha nukwenda tuiko uwe ndansisi na family yake ndi nundu yu ni ambona ni desperate ketha ni kindu kisio kikwenda akikwe ethe ansisi nabo kwake kwa tembe sino timu keke lakini nundu ambona ni desperate ndeno ndo akwika na nuona ndina hope no anzi nakwa lakini ketha niwisi nesa ni na hope na nina maisha masio ndoka kwanzia nakwa nukwati kumu mundu la munene piu katika serikali ya Kenya ni president wele kwithia asisi yoi corruption you know ibiki kiwango kiba but you can't fight a corrupt person when you are corrupt kwa hiyo olosa ni waambie haya hivyo lo yeah from the top sasa hata sisi si tunaingia juu twino ndungi hivi tuilikani kwithia twino ndungi corruption yanzie bayolo ningi na corruption anongiwa kula no corruption no corruption kila kindu chonze kika Kenya basically kana asia kana ana ICC ketha na asia nesa 98% of Kenyans are corrupt why our top leaders ni wa corrupt ni matumu atulika katika corruption twebunde ni wa corruption o thinde ni wa holidays no withia atiti ainge mekite tournament mekite sindu siki bathukanywa kuya mashinane kuni kwenda is the youth kwitha menga liko yo ibindani ila maketha maita kula oyuno kwithia ndo ngiona mateibelane but makenda kwicha ibila 2027 ni mambisha kupangira tournament twini kuni kwenda kusesenga moikani kana 27 masi ai nakalumaita mbona no twiki ya tournament mbona imosio kuona nyatuka monenga no eke mbeange ku isu ni type ya corruption kula ku ya moika ni ze mwa corrupt ya moika of which I'm one of them but I'm not planning any kind of tournament nundu veki nduge monezi hoingo nengondo akwe kwa mundi no wankosanya okay they are desperate na zinukatinda wili au nduno ndungi tournament is not a way of coming youth together tournament yukaya kwa for a season no kasise muno wethie makeke mwi wa December like now December mwi wa kana mwi wa nana ivindela kuna chao kuna holiday kenda matungi chao wana youth bandu bamwe nundu akwenda chao kula sio but zelanzi ndo nasi ni kana peke dukita wa league kedena nda mwika amekale me busy all the time mekadi kuya mkuka kweka to create kindu ta league eka idhiwe hit route idhi kindu hit route tikindu cha season nundu weke kindu cha season weke kindu kilansi ya nundu nyene obu na hiyo obu ni mudhoki ni na atomiki windela na endo na atomika lakini yakondika atomia mundu zeiva nundu yina na Saudi League ni na kilando no me ni kana ando ana then uniform makwenda mete uniform leave them medhani mivila makwenda nundu matwa mathoka mivila lakini loko kwa mekia tournament wa manenge molali ngicho ni tofauti na ila maneka layo so wanasiasa alameko na alamende ni wa league ya mundu ta county rep mundu ta MCA mbona sinetene meneka before to approach vinda siasa mbona tena meneka kundu mweka metu ni sawa participate but dukethie nini usio wa kula na utaona kukunia mundu lo kutethia kula wethi ona ku ni mundu netie league after that netie league ya season na wa mino musa kwa kama manze ngimi yake ngitano ithele kuni usio ukethia wena decisions zio ukethia wena kiliko kya kumanakana kini kindu cha mutheno wa munzi no nenti sika kikethia hapo serikali niko na cia mwika thini wa milati ya maende iyo na edit kwika kwikithia kana mweka ne mako no thini wa milati ya maende thini wa serikali cia county twinene serikali cia county tusita cia mituko matukwa serikali citu cia county twatoto sisia pe bindo tunethiwe tuna nini nzi organization nzi ya county unethia ni kinkiu happen ni kiwiki katika mitandao na kwitina so ndiye chao cha happen yuta kwitu kitu then nini initiative ila ya Uhuru kazi kwa vijana initiative whatever ni tuweze atu maana katika mitandao
no kwethe tu ise muthenya muna makethe abantu bana tukathi ku apply tukathi kwika lakini matuko na no sisi okethe na yu ukakethe kindu ni kikiwe county government itu ya Kitui tose for example niele kwethe yeso bya miradi ya kana sindu cia muthemba takana nitwe lot train andu ala meitu ala qualified ni me lot train wa kuosa tender tia mwika ni me lot train wa kuosa chao kuosa tender nikenda zaidi ya la mwika waza tender ukuandika mwika wenzake na andika mwika wenzake wa zaidi ya monze mechao me bandu bamuni mo work as a team lakini ukethe ayu na county government national government ana mwika mena skills ndio but maina ila qualified you ana pe mundu kushungulikamo so nitwe county government ila kuosa amwika ma train wa then ku train wa mundu ni wa mundu ma lelo plumbing whatever skills hizo nundu mundu no somete so far lakini uketha mundu zindena cha uwezo wa kwetha ndena knowledge ya kuosa tender kuwa mwika nimele kupikwa bu wese ithia mundu ucio no athie kwekara akosa tender na thukumana na mwika zake lakini wase muno tenda isu twatwisio ko pale kwa corruption mundu wa mwika ndena ila ability so withia manengana ila malama meta godfathers nija utona kuia atongo ina muno na serikali nene nokuona kuina ni metete youth empowerment cia Nyota Fund nyendine zona apa ko ni mundu amwika Nyota Fund ilo nokuona itono otethia mwika nikuo kiasila fund ya kathi wa muno ndizikana ni kwana na ground nizo mundu wa ground wale kwitha withukisi ya muno ku yende makwasya asila fund Nyota Fund nokuona toitethetie muno izi mete ya mwika nokuona toitethetie isini miomo na vungu iwe ya corruption ondona kutabia nikana isini miomo ya vungu iwe ni serikali ya how they can corrupt our Kenyan money nundu ba ndo tonombia beti omundo wanenge ngonenge mana 5 pe ndo matona kutethi kwanzisha business a good business ilo tono develop nayo mana 5 silingi mana 5 faibo nelanye ni sinesa kila kiende nikana woza mana 5 ano pe mundu ngina ke kwithia kwata interest pa interest we ba guka kutunga bese siba bese isu so interest ino ni kusiana ondula waza mbeza vengi ulo deposit ya pesa vengi so interest ino ni kusiana so asla fund uwezo fund no nasi somehow good nundu ya deal ya muno na ikunti yula kile yo asla fund ni Nyota Fund ino ni mundu kuiku apply you need to apply no silingi mana 5 sinderi ata maybe no ndane ndo sia kwa omundi pe undu base stone stadium mwana rika so serikali itu ni failure katika sindu sia muthembo ucio nundu peke ni kutabizana kwa ati musingi wa mundu wa kwethia ayenda ungame and a full capacity na full capacity ni kwa ziada oyu la nenge mana 5 na ngilitana na nzia business leo kaya waluka yoka abaluka ni kwenda ingi kara yokile niti ku apply ingi ne thianda evela ndeni so ndiweza kwikara ndito na kwithia ndona ku apply ku business yakwa ni lembesa cia yaba cia yabo Kenya itu wale vikete nikana amwika kethia matono nengwe sindu langu kwa sindu isu cia kuvingwa makambuni kutungia aziniweza ithia ve kindu kizio kikuoneka mwikono na then business yake onekiye niwe bandu bangi ku generate pesa okay kara a boost business yake lakini pesa cia mikopo mana 5 ngili au ndio sitethia narika one ni kwina Jamhuri Day na amwika measikana ona kutwika Kenya yeyose wiyathi una manengwa freedom siki bakakanyo sibo sa express express freedom sia kunena na kuweta mabata mo atongo imethitwa maikililia muno Kenya la manena na ingi moko bikia kwa mebona 97 ngota basa mawe mwaka owe woka nija utona ku expect muthenyani wao ni kweli serikali kwera na mwikazo majenzi ni thitwa thikililia maundu mo ni thitwa imabata kunena ona atongo imebo serikali ndio tulikana kana Gachagua na kesi kana onetino IBC kuithiwa ilikilili tu na unyubanio munini
meweta kana nona ngeiwe na asya we ndeza uthi kotini nondo ndekwata akilo kwenda ndiko nyakana serikali ithi to yatia mia serikali yetu ya Kenya so far tunene utongo wa President Ruto isito nase kana totally 100% pepa ndumio ya tia serikali ino nundu ethani kindu kimoto na sia pevinda Ruto isi no ku compensate ando ama nao iwani windani ni ya maandamano but pa value esa kwa mundu mugo na niwesilile kotini niongamizo through court na court kuongamia bado asaidhi bado kindu chino kwenda kwenda kekeke compensation ya mundu mkuu ndiye ameona nothing can buy life na uni mudhano wa masuja jamhuri ding not masuja weke ni gedha ni tukisi no ni of our country his Nundu I think ni mwaka wa ni 66 together to celebrate Kenya at 66 Kenya at 66 Kenya yitu at this level to pingana na zino sia corruption yada kedha beke ni president yitu teka anongama anena corruption the following day ndo zao mitongelela nulika na serikali ya Kibaki ni kwa cha pindesio ya munenange serikali ya Kibaki weke ndo kimwe yaka serikali ya Kibaki ya Kibaki none ni yake ndo mundi na wananchi macho selela na maenda kukivita nyu wa humilia ingi wase wake kende zaidi ya kindu kini choso chacha kwa wito nundo anena hata kunena na jokes lakini ukethe anena ingi kindu choso na chao na wito na ndo alame katika sector siwa sector hizo ta chief justice muneno wa makwani chao ukethe tukosa kindu kita wito but serikali yetu ya Kenya ona ano munzi tu anena munzi tu asia oni tukethe amandamano kila mtu anakuweka ni ku display askari street ila tukazi tukegara tukazi mama na kulia tukethe amandamano ndo utumisia nicho kitanekwa tumusungia tumuyate 1 2 3 tukanise ibindeba ibindena na makwani tukethe tuka extend tao mondo asumeni tuendena kumeka serikali yetu thikao na yuko laki tumwa serikali yetu failure katika mondo ma amwika ndo amwika betu mumo meamu no nyago ya kindu kimwe kithia kisumbu amwika ni kwithia wekala we desperate akili yako iko na kwika kindu kiloko na kiba kubinako so jamhuri di yaoni President Ruto akethia bado akitwa kutukenga naga tukenga ithi mie kwanza naso hiyo ubungu wake nundu noni asia amwika ngili ile ngisina maana ngili manele na maana monza nimende to tukumanzisi anza twasisi wengi mitandao nitona amwikazu na utamano swe sleeps kulama 90 na tio asi unaweta ni some of the nini na mbelona nengani oyu kumye mukenya ba mu twenze anza ya thokomeko di maanisha iyo Kenya tuna nini nzio ya kulinda na nchi wetu nondo ethe kwitu nitukuka tu athulumiwa niko no ni Tanzania ndo kunende ethe ni cia Tanzania ni Tanzania ni kuumisia wananchi mo anarikabo ba Kenya mitu meumia ila amunye ba mu twanze we nini we expect chao kwa ethe ata bielo na ina ba Kenya ethe ndana lungo ba Kenya athi ku yani okuikweka automatically usitu mweto emuku niki namo ma entertain mundu mweni okakwikara okakukona sindu imwe sitekeka kwa so Kenya itukileta na yeka ni kuinvest na mwika yete makambuni Kenya yeko matuma kwanza sianza ndo ana mundu ikitia mundu ta president mundu ta speaker of the nini senate mundu sio invest sianza ndo invest banze ya Kenya niki mwokianginela tax momeo meyo bia nayo ni tax ila tax ila amount mazi katilo katika kila nini ni momikia
mema kwika atano nikinemo mekemeo manzi na vala mekemeo main festival Kenya pe mundu kunda raft na business sio na labor Kenya icho kingemenda tuke kwa ndongo yitu Kalonzo Musyoka ndongo ya Ukamba Gachagua nwasya mundu wako ula utatona ukuthani ya Kenya ni Kalonzo na nuwa wailite kwitha fit kwitia president kana kwitha president 2027 no ukitana na Gachagua na wona wataiwa Kalonzo wili hata ane cha utona kwika nake Kalonzo kwikire kana nuwa kwata wate mwingi ndiyonde as a political analyst kindu kimwe nisi so far so good tukatika potential as Kamba tukatika potential ya kuwasa kivila kicha u president but we kindu kimwe beti kiuka kiambi with the war oyumwasi ani wa mundu no kwana mundu no anze ku develop lakini nundu yuwa tuwa tusie twakalaka ila keitatu na ile ngimwonza kiu kimena kionovi okay ya kwanza yu mtoku wa war zaidi Kalonzo oyitui no competitor wa Ruto as we talk pe competitor ngi wa Ruto na kila ndo nota ya kama meitu ni kana tu stick na Kalonzo tu kwata Kalonzo na kwata Kalonzo kwa siara pe mundu wetu arifundi mtua ndena nasia Kalonzo kumatena yesu ala ngino anini lakini pe wasia wa mundu ta Alfred Mutua ndo niwethi tenga wana miakeli na Mutua nwele kwethi ya recognize Kalonzo for anything respect ya yolopio no mwanzilisha no mwenye siasa no mwenye kisiasa ni idha wake wa siasa na nwele omonengele heshima yakana niwe kingpin wito no matter what happened and then la failure ele kwethi backup ya Kalonzo tikwetha no nengeto ya serikali tusisi tuone hii ni chao kila kina wito kwa oyu kedha ni western countries makwase Kalonzo tosha tuliva Mount Kenya mase Kalonzo tosha mbona tumie mundu witu wa kukitana na Kalonzo witu isi kuona nyakana peke ndo kila withi ya mundu wana tito kukuendea kusio na yu Kalonzo niwe wesi yu Kalonzo wala ungamite mwana ni wachao wa Mukamba wanza wala wavika na Mukamba wanza wala wavika ile kwethi ati chao Kalonzo lakini ungi kwenda kukotwanye etonye twisilenze iwa na twina mundu ngi kumbe uko yitu katia kila kitu akikosa no to mine around I think around 40 years no longe Mutula Junior ndeza ile interest na siasa sia kwikara kwinene pia Mutula Junior kala weka ni maendeleo na kwikala katika chao katika mbaya yake olonge utona kuimilia no ni Mutua na ke Mutua nusu ni wentie side yengi ndeza kwa manyakamba ndeza utungiani yakamba then that potential ya kwa yakamba nimekale bantu wamwe yeah Twiminu kilia ndo na masa mathela uweta Galumaita wane wa mwanya ne choto na kwalula muno kwa mwika ngalikoni yakwa pe mikakati lemba ngite na ni kwatia kethi anzensio yo matethia ya tethia mwika kethebe kindu kimunisi ukambani twakosa kigu tukosa kila kindu chonze nanyi nundu serikali ya account ni tunengeta mwana wa kwenza ndoboi ticho kiambe amwika mitu ala memesini ndo no manengo kwacho kana makethi ya kibu kibu kitona kwema bonds tona kwikata kutethia kama mitu na ngimina nasi ate Mukamba wonse balawika kona ya Kenya tutungiane oiliko tumanekana Kalonzo ni watu ikwetie kwa miaka hizo tunayo na ni vuso yitu ya kwa serikali ya Kenya na kwithia tutono otetheka itumimunda na kwa sioni kwithia kana paivi nda Kalonzo waongama anengwa support lo nengetwe Kenya taoyu elo kwa Mount Kenya na ke western country western na ke tuthisaidisia nini sia Busia kila kona yuko ni Kalonzo ni Kalonzo #tukomboe Kenya
Nubia nondo akuka kunena nyana musisi witwa Mutongo TV na kumotavya kana niwailite kuungamana mbai ya muka mbana kana mailite kwitha na mwaniko ono mwana kuthuthia mwika mwita mondola mateo na kwika kana mailite kwika ibindani bibi asiku kwikithia kana mena lika mitoni mathina maina atumika na ini ateti ibinda ingi atwala ka kwitengi ukionena ni ona mona wetu tabia kana wo matavya mweleke ola mailite kosa ndume wa mwika ni Mutongo ima oni uko matavye ni chao kibathia oni matene mailite kwitha mene kwikethikana ni masakwa tongoi ala matona umatethia nyenetwa Betty wa Mwanya ni muvia musisi itu nyene kwendea muthenya wa kwa ila tionesa.